Kita telah bersambut di munisipio di Mayaban. The RCDC San Nicolas, Kandidato Nuarakan, di Barangay 2, San Baltasar. Si Black Nazarene Hospital, Kandidato the Dr. and Mrs. Jonathan and Barangay 14 San Gregorio ay matmatunan ni Puling Barangay Florendo D. Corpus. Timurot si Barangay Kadaliti Barangay si Konseho si amin na organisasyon si Barangay 14. Si Motor Trade Jeff Masarakan si Barangay 12 San Cayetano. At dahil ito'y drum Dimasyon Barangan Elementary School Drum and Court ay lalawan ni Mr. Artemio Gabo. At di ako matagisa ako sa palikod kayo. Kandidato ni Mrs. Juliet Seguban, President. And Mr. J.R. Badix. At damit nito'y Tifloat ni Barangay 21, San Agustin, in Houston. At damit na dito ay Kabayeteng Rabsat Tifloat ni Barangay 11 San Fernando. Inyus na iso ni Germana Dea May Butay. Si Barangay 11 San Fernando, Kandidato ni Punong Barangay
Regional Manager. Sumungsungan met kagalian kay nakabsat ni 6 Princess Niña Angelica Baguio. Niña Angelica Baguio Agustin, Buknay Elementary School, Drum and Lyre Corps. Ikatawman ni Mr. Liberato Kasabay, Head Teacher. Barangay 15, San Jose. Bidayabay ni Sunat, naging miyembros ni Konseho ni Barangay 15, may dadalwan ni Puno Barangay Norberto Dali Sr. Dadalwan ni Mrs. Roland A. Oracion, Principal. Ang dahil na dito'y gagawin din ng absat ni 4th Princess Cristina Antonio ni Barangay 17, Santa Asuncion. Bidayabay sunat dagiti at nanae diti Barangay 17, Santa Asuncion, kastamay dagiti organisasyon diti Barangay Council di Drum and Lyre Corps. Nicolas Elementary School, Drum and Lyre Corps, kay dadalwan ni Mr. Orlando A. Pascua, Principal. Second nakabsat ni 3rd Princess Karen Nicole Lacambra ni Barangay 13, San Eugenio. Ni 3rd Princess Karen Nicole Lacambra ket binayabay lagi ti Barangay Talons, ti Barangay 13 San Eugenio, kasabay lagi na duma-duma nga organisasyones iti Barangay 13 ket ti Barangay Council da nga idadawnuan ni Punong Barangay Emmanuel T. Ragingan.
Louis Andres. Locos Power Band. Kasaron weltumet ni First Princess Maria Jumel de la Cruz, iti Barangay 2, San Baltasar. Barangay 2, San Baltasar, na itatahuan ni Punong Barangay Romel Labutong. Barangay 3, San Ildefonso. Binayabay isulat ang iti organisasyon ken Barangay